Perezida w'u Burundi akimanuka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ibimubayeho ni uruva gusenya. Ngo perezida w'u Burundi ngo yaragiye kwemeza isi yose ko iki kibuga cy'indege cya Bujumbura kitahakinzwe, ibimubayeho akigera kuri iki kibuga indege kugira ngo iparike biragoranye, ibintu bibaye bibi i Bujumbura. Ibintu bibaye bibi i Bujumbura, ikibuga cy'indege cya Bujumbura gise gifungwa ikitaraganya. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura gise gifungwa ikitaraganya. Perezida w'u Burundi bamushutse baramubwira ngo ufate indege yawe uze kumanukira hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, wereke isi ucecekesha abantu bavuga ko kino kibuga cy'indege cyahakinzwe. None mwoka byaramwe ibibaye kuri perezida w'u Burundi ni uruva gusenya. Agiparika ku kibuga cy'indege, indege ibuze kontrole, ngimaze iminota igera ku 8 indege itarabona uburyo iparika, indege yizenguruka itarabona uburyo iparika. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura none hatuvugana cyongeye kirinjiriwe, radari zanze gukora, n'Imana ihabaye. Mujye mugiye kumva perezida w'u Burundi indege imurengeje umuhanda. Murabizi ko ku kibuga cy'indege hagenda habaho izo bita runway. Runway ni inzira indege inyuramo igiye guparika. Rero indege kugira ngo yemererwe guparika niko bakubwira yuko runway igize ute ifunguye. None ubwo yarageze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, agiye guparika biranga, itumanaho hagati yo ku kibuga bamubwira runway ari buze kunyuramo, bamubwira runway aza kunyuramo agiye guparika, biranze. Ibi byose ngo birimo birategurwa niki nama 23 kugira ngo ijagaraze perezida w'u Burundi, ngabone yuko ibyo yakoze bitari buze gukunda, ngo ino ni operation ikozwe mu minota 3 gusa. Ngabana b'intare za Sarambwe bari bamaze kwinjira kino kibuga cy'indege cya Bujumbura. Murabizi ko mu minsi yashize perezida w'u Burundi ngo yakoze uburangare, yohereza abakomanda benshi akari abajepe basanzwe bamurinda ngo baje kurindanya ingabo z'Ababirigi, ngo zari zishinzwe kugurutsa drone zijya kurasa mu birindiro by'ama 23. Muri uko gukora ikosa akabesha kafite abasirikare bakomeye ngo bashobora guhagarika ma 23 bakarinda abo Babirigi. Ababirigi 6 bahise bashimutwa n'abantu bataramenyekana, n'ingabo zitaramenyekana, n'abakomando bataramenyekana, abenshi badahwema kuvuga ko ari ma 23. Bakimara gushimutwa, Ababirigi bahise barakara, ariko baza gucuruka baravuga ngo ubwo bino bintu bibaye, reka dutegereze turebe icyo perezida w'u Burundi ari buze kwibwira. Ubwo umudiplomate umwe w'Ububirigi abakoze retweet ku bijyanye n'igitoro kigurishwa n'umugore wa perezida w'u Burundi wenyine, niwe wemerewe gusupplyinga igitoro akakigurisha abandi bashoramari ara mu gihugu cy'u Burundi. Na niwe muntu wemerewe kuba yavuga ngo isoko ry'igitoro mu Burundi uyu munsi wa none mbafungiye amazi n'umuriro, nta gitoro muri bubone. Niyo mpamvu ubona igitoro mu Burundi gihorana ibibazo. Uyu munsi wa none ushobora kuba gifite ejo ukakibura. Icyo ni igitoro cyahara mu Burundi. Ibintu byakomeye hara mu Burundi. Rongo perezida w'u Burundi yakoze ikosa rikomeye cyane ngamenyera Umubirigi. Ubwo umudiplomate w'Umubirigi yakoraga retweet, bamuhaye amasaha 48 baramuhambiriza bamwirukana mu Bubirigi. Message ntoya yari yanditse kuri Twitter, bahise bamwirukana mu Bubirigi. Bahise bamwirukana mu Burundi, baramubwira ngo subira iwanyu mu Bubirigi. Ububirigi bwahise buhamagaza ambasaderi w'Ububirigi ngajya gusobanura impamvu yishimutwa ry'Ababirigi 6 bari bagiye gufasha leta ya Kongo, ariko bagahabwa
icumbi mu Burundi, anariho bahagurukirizaga amadrone yabo, kundu bashimutiwe mu gihugu cy'u Burundi, Uburundi bukagira ute bukisanga bwababuze. Anasobanuye n'impamvu umudiplomate avuze kitagenda neza hari mu gihugu cy'u Burundi, avuga ko ashobora kongera uburyo bwo kubona igitoro gihagije mu gihe isoko baba bagimye abarifite bagahita bamwirukana. Impamvu bamuhaye ayo masaha niko yari agiye gufunga no gufata kunda ya Ndayishimiye Evariste n'umugore we. Ibyo ntibirangiye, Ababirigi bakibona ibyo bahise bafata interinete barayihubuza, systeme yose y'ubwirinzi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura bakuraho bashira hasi. Umwe wigize umupasiteri yaragiye yigize umuvugizi wa leta y'u Burundi, arangije aravuga ngo abanyarwanda ngaho kugira ngo birirwe ngo bagwana ngo no kuvuga ngo leta y'u Rwanda ngo ya Kagame ngaho kugira ngo yirirwe ngo yishura abantu ngo bavuge, ngaho ubwo ngo yakabaye ngo ishira imbaraga ngo mu kubaka ivuriro ry'abasazi. Muri make uwo mugabo nge sindi bumwubahuke, ariko mu mvugo ntoya ni ikiburaburyo ko kwifata ugatuka u Rwanda n'abanyarwanda buri ikiburaburyo. Arangije abaravuze ngo abantu bari kuva ku kibuga cy'indege cinjiriwe cya Bujumbura ati bose nabasazi. Amakuru ahari aturuka hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura aremeza neza ko kino kibuga cy'indege cya Bujumbura nyuma yo kwinjirirwa hakozwe akazi gakomeye cyane kugira basubizeho systeme, birakunda bayisubizaho mu kanya gato ngako guhumbya uyu munsi none atuvugana. Perezida w'u Burundi amanukiye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, intare za Sarambwe ziramureka aramanuka, ngaho ziri hara mu misozi miremire ya Uvira ngo zirimo zirakontrola neza kino kibuga cy'indege cya Bujumbura, ngo ziramuretse mu minota 3 indege iri kurandoringa neza, abana bahise bongera kwinjira ya systeme y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Perezida w'u Burundi ng'indege iramukarazi mukaraga babuze aho baparika, babuze runway baparikamo, ngiye atagira ngo umupilote w'umuhanga waturutse mu Burusiya ngo bari guparika iyo ndege. Nonaha bamwumvishe birangiye, indege yari igiye kumurenza icyo bita runway, ariko nonaha ngo ntabwo umutima urasubira mu gitereko, ngo ntabwo umutima urasubira mu gitereko, ngarimo aribaza ibibaye. Ngabaje pe ngo bagiye birukanga ku ndege ngo bashaka kwifata umuyaga ukabahuha, wumve izo ntekerezo zabo. Ng'umwana ho yarari mwayira misozi miremire yavuze ngo yira ndege igiye guparika yirebera muri jomeri, aravuga ati turabizi ko ari umwanzi, wasanga aje no kureba ibindi bikoresho bya gisirikare byaraye bihagejejwe, kuko ku kibuga cy'indege kiri kwakirirwa ibikoresho byinshi bya gisirikare. Urumva operation uko imeze, ngo leta y'u Burundi na leta ya Kongo bagiranye deal. Noneho bakigirana deal, ngo uburyo barimo gukora ama operation yabo ngo barimo baraparika. Ibi turi kubikura ku kinyamakuru cyitwa Agent Africa, ntabwo ari inkuru umuntu aturutse aho yijya ngo abarire, ahubwo duhise tubaza n'umuntu wacu uraho bita Gatumba, aratubwiye ati byari bikomeye. Turamubwiye ati zamuka tugerereyo, arazamutse tugerera, yaratubwira ati nta muntu n'umwe wemeye gusunutsa ubuzuru hano ku kibuga cya Ndadaye, ku kibuga cy'u Burundi cya Bujumbura. Ati bahise bamanika icyapa cya cross, bari bagiye gutega indege bose bari kubasohora mu kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ngo bose bari kubasohora ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Aya ni amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nawe niba ufite umugenzi wawe ushobora gushika hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, cyangwa se ukaba ufite umusirikare cyangwa umupolisi uhakora, muhamagare, aya makuru tukubwira arahita yaguha nonaha. Ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe
wemerewe kucinjiraho n'abari bategereje indege babasubije inyuma. Muri make ikibuga cy'indege cya Bujumbura gise gifunga imiryango by'agataraganya byihuse bihutiweho. Intare za Sarambwe zikoza akazi papa. Ibi byose bije nyuma y'itangazo rikomeye M23 yashize hanze ivuga ko abarundi FARDC, Wazalendo, FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ikorana n'abacanshuro bya hafi ngo bari gukora icyo bita ihohotera ndetse n'iyicarubozo ku baturage mu bice bigize mu bice bitandukanye, aho bavuze ko Uvira nayo ikeneye kwisanga mu maboko mazima cyangwa se mu biganza bizima. Ngibyo Goma na Sake, Kavumu na Bukavu, Kamanyora, Gatogota bisanzemo yuko na Uvira ari byo biganza bizima iteguye kwisangamo. Amakuru ahari kandi aremeza neza ko mu gihe perezida w'u Burundi atari buze kuva ku izima agakomeza ngagahatana ngashobora kwisama yasandaye, ngashobora guhura n'ibibazo bikomeye, ashobora kwireturuva ibibazo byamukomeranye muri izi nzira. M23 ifite gahunda ebyiri: gukuramo Uvira, Bujumbura yarasa bakayikuramo. M23 ifite abakozi benshi bakora hariya mu gihugu cy'u Burundi kandi bari muri perezidansi, bari no muri documentation, bari no mu rwego rw'iperereza. Ariyo mpamvu bavuga ngo umurundi wese wagiyeho mu rwego rw'iperereza yakabaye abibanga, ariko ako kanya ifoto ye n'ishusho bye bihita bimenyekana, bakavuga ngo iperereza, ushinzwe ubuperereza, ushinzwe guperereza hano mu Burundi aramenyekanye. Rero za maneko z'u Burundi ngo amazina yabo yose ari hanze, anariyo mpamvu nyinshi zikomeje gufatwa, ngo amazina y'abagize ari hanze ari menshi. Rero ngo operasiyo ya M23 ngo ubundi ni ukubanza kujagaraza ku buryo nta bikoresho bikomeza kwisukiranya hano i Bujumbura ku kibuga cy'indege, kuko imaze kuvumbura amakuru akomeye y'uburyo perezida w'u Burundi arimo arakorana bya hafi na leta ya Kongo mu kujijisha M23 yamaze kuzamura za radari z'ayara mu misozi ya Bujumbura. Bemeza neza ko bemeza neza ko ngo bamaze kuvumbura ko leta y'u Burundi ngo isigaye ikoresha indege za gisivile zishinzwe gutwara abantu, apana za karago z'imizigo, zishinzwe gutwara abantu bakazikota bakazikodesha, zikazana ibikoresho nk'amadrone, zikazana ibikoresho nka za BM, zikazana ibikoresho nka za Duze Cuba, zikazana imbunda zikomeye nka za mashini gane na za Katyusha. Ibyo nibyo bikoresho biri kuza bipakiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ngo ububiko buri hariya ngo bwahasigaye, murabizi ko hari ubundi bubiko bahakuye barabuhungisha. Ngo ubwo bubiko bwahasigaye ngo bupima amatoni n'amatoni. Intare za Sarambwe rero ziri kuvuga ngo tutitonze bino bikoresho bishobora kuturasaho. Ngo niyo mpamvu tugomba gukuriramo Uvira, Bujumbura yakwibesha nayo tukayifata. M23 bikavugwa ko noneho yafashe Uvira na Bujumbura. Iyo ni M23. Nubwo bino byose biri kuba, nane ko M23 muri Masisi nayo yamaze kutwereka abasirikare b'abofisiye, abajenerali n'abaki bose yafatiye ku rugamba bakora mu mutwe wa CPSLS ukorana hafi, ubarizwamo Nyatura, ukabarizwamo Wazalendo, ukabarizwamo na za FDLR. Nubwo ntazabonetse zo za urumva FDLR ntikiripotinga keretse yifashwe matekwa. Rero kuba zafashwe
barimo barereka isi yose ko M23 itagira ute itica. None ikiri kintu cyantunguye ni uburyo M23 yatamaje leta ya Kongo yerekana utwana tw'impinja leta ya Kongo ikomeje kumanura hariya rwose ibadarapa iberekana. Urumva ni ikintu gikomeye. Reka dukomeze dukurikirana yano makuru ya Bujumbura, dukomeze dukurikirana ya M23 hora muri Republika na Demokarasi ya Kongo, dukomeze dukurikirane inkuru ziri guturuka Uvira, tuze guhura ku isaha saa 6:30 mu makuru yacu yibanda cyane ara ku butaka bwa Kongo. Ariko no kuri mukunda ibyo dukora mukande subscribe, amakuru acukumbuye niyo tubereyeho kuba twagisute twabagezaho. Murakoze.